I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati nešto od polnoj zrelosti zlatnih ribica i od razmnožavanju. A kao prvo htio bih vam pokazati novu hranu za zlatne ribice što sam kupio. Htio sam uzeti veće pakovanje, ali nije bilo pa sam uzeo ovo, ali otići ovih dana pa ću uzeti veće. Stvari imam vamo dosta, ali da mi pređemo na stvar. Ovako. Što se tiče polne zrelosti kod zlatnih ribica. Prvo da vam kažem kako se raspozna mužjak od ženke. Mužjak kad dostigne svoju polnu zrelost dobije na škrgama bijele točkice kao pjegice, a ženka je kova pjega ovako debela i kao napumpana. E sad, one dostižu polnu zrelost sa otprilike godinu i nešta do 3 godine, to je taj neki period kad dostižu polnu zrelost, a mogu neke i kasnije. Sad, kako razmnožiti zlatne ribice? Tu ima više načina. Možete, naprimjer putem masaže, uzmete u neku kantu, u neki lavor ili tako negdje, uzmete zlatne ribice, uzmete onako ruku, okrenete i onda je lagano masirate po stomaku od sredine stomaka prema njihovom otvoru. I onda će izlazi koženki jajašca, kod mužjaka mlijeć i onda će ta sva ikra dolje biti oplođena. I bitno, onda kasnije maknete ribe. Bitno je da maknete ribe jer one bi pojele svoju ikru. Tako da ribe vratite nazad u akvarijum ili gdje već držite, u jezercu, nebitno. Onda ta oplođena jajašca. Vi tu vodu di ste razmnožavali slobodno možete makniti. Ostavite samo da jajašca budu, kad ste oplodili ta jajašca, ostavite tu vodu da malo odstoji, koju minutu. I onda tu vodu možete proliti i nasut novu. I onda što je bitno da stavite mjehuriće unutra. I da stavite taj lavor ili kantu u čem ste već to radili. Da stavite blizu prozora. I za 2-3 dana se zavisi od temperature u vodi. Za 2-3 dana otprilike 4 bi se male ribice trebale izleći. I onda one, kad se tek izlegu, one nemaju dovoljno snage. I one se prvih tipa rana hrane sa svojom žumaničnom kesom. A kasnije i onda polako krećete hraniti sa ovom hranom za male ribice, za goldfish ili tako. U biti to možete naći svugdje na svakom forumu ili na nekoj stranici čim se mogu hraniti male ribice. Onda to je jedan od načina kako bi mogli razmnožiti. A možete isto tako ako uzmete onu vreću, običnu onu mrežastu u biti vreću i stavite dolje po podlozi akvarija, ali di nema kamenčića. Stavite tu mrežu po podlozi akvarija i stavite naprimjer 3-4 zlatne ribice unutra i stavite mjehuriće obavezno ali da ta mreža bude po cijelom podu. I prekrijete od gore da nema svjetla, samo prekrijete i mreža traje 3-4 sata, zavisi, možete ostaviti dan, dva i ta ikra će past dolje tako da one ne mogu pojest i kasnije izvadite ribice van i ostavite tu ikru unutra s mjehurićima i isto tako za 2-3 dana će se mali izleći. I rekao sam kako morate onda postupati s malima i mali će dobiti boju, proće cijela godina. Nakon 7 dana oni dobiju izgled ribe, ali proće cijela godina dok ona ne dobiju svoju boju. To je to što se tiče mrijesta, zlatnih ribica. Još šta trebam reći? Da, u jednom od svojih prethodnih videa sam bio rekao da ne znam ove žute i ove šarene s dugačkim repovima ribice kak se zovu.
sad znam sve, istraživao sam dugo po internetu i tako svugdje, sad znam sve vrste, imam, znam napamet već kako se zovu. Ova crna ribica je teleskop, onda ima ova tu mala naranđasta, ona je obična zlatna ribica, onda ima ova velika pjega, onda imaju ove žute, to su komete, klasična žuta kometa, onda ima, na primjer ona bijela, to je Whitetail, tak se zove. Onda ova dugačka, ta sa tim dugačkim repom je šubunkin, tak sam našao na internetu. I ove male, to su komete klasične. Tako. To su sve vrste šta imam tu od zlatnih ribica. Nadam se da vam se video svidio. Lajkujte, šerujte, subscribeajte, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.